Hii movie kama tulipanga jina la Irondo imetokana na historia ambayo wenyewe tumeigiza hivi. Ni movie ambayo inazungumzia, ukizungumzia Irondo unakuwa unazungumzia yani mtu mwenyewe anachunga zamu. Imegusia vipengele vingi sana katika mizunguruko mingi ya jamii ya watu wanavyoishi. Kwa hiyo ndio tukaona tutie base kubwa tupende jina la Irondo. Kuna moja ya kutaka kuonyesha ni jinsi gani sawa serikali aidha raia anavyofaa kuweza kuwa makini katika maisha yake ili maisha yake yaweze kuendelea mbele zaidi. Sawa. Kwa hiyo kila mmoja tu ni mlinzi. bagiye gushiraho video yabo bakoze none kiganiro kwamenyesha makuru namwe magitunganize rero twaba twagiye dutangure amenyesha makuru hama namwe bwe mutubwire ibijanye n'icyo ciza mwakoze rero twaba dusaba amenyesha makuru uza gufata ijambo avuge izina ryiwe n'ikinyamakuru yaseruki kugira bize kuborohera kugira namwe twabasaba yuko kwera umwanya turega mwayibonye yuko amasaba riratubwiri tukabasaba yuko ikibazo baza kuba baza muze gutomora siko twave duca mu Rumonge tugiye Ngozi tuzunguruke dukubite directement duci Bugarama muza mukoze cyane ngiye bitworohereze mutubwire ico gikorwa cyanyu ja muri Rwanda. Murakoze cyane, nitwa Jackson Tuyisabe muri reresi twakinye ndi mu Rwizatunga. Nanje nitwa Manirambura Ibrahim, nickname naba nitwa Ico Burundi. Nanje nitwa Bebline Nshimimana, benshi bakabanzi ku izina rya Bina. Narakinye muri reresi. Nanje nitwa Ndayizeye Ezekiel, banzi ku izina rya Tiger. Narashoboye naje gukina muri reresi bakoze. Nanje nitwa Amina Alice, narakinye muri reresi. Jenda fsakabazo mwakoze twidondora nitwa Alain Nova Irambona mura radio mu kiganiro cyitwa ya Se Live Show. Akabazo kanje fise ni kumwe ariko nabandi baba bafise Irondo ni filme tubonye ije pump iraje hama irabaye lancer mugabo Irondo cyangwa se filme yari yose isaba uburyo butanoroshe gena kulaba niyo design tubona hari arona kurimwo yobu yarakoresheje ubuhinga bwinshi sinzire ko hambavuye kumwa abakinyi gusa tuzo kubaza ibibazo nk'umu director cyangwa ari wese cyangwa mu metteur enseigneur y'abarealisateur mugabo tukumenya mbega Irondo tuvunguye ko gatoyi nta trailer twabonye nk'iya 1 minute 2 minutes explica le contenu cyangwa resume le contenu no butumwa nyabaki nigiki ninyigisho nyabaki novuga nti resume ncamake wo kumva ati Irondo film yo kumva iki hama yesho no kuyagira abandi mu ncamake butabivuze yose. Movie kama tulipanga jina la Irondo imetokana na historia ambayo wenyewe tumeigiza hivi. Ni movie ambayo inazungumzia, ukizungumzia Irondo unakuwa unazungumzia yani mtu mwenyewe anachunga zamu. Imegusia vipengele vingi sana katika mizunguruko mingi ya jamii ya watu wanavyoishi. Kwa hiyo ndio tukaona tutie base kubwa tupende jina la Irondo. Kuna moja ya kutaka kuonyesha ni jinsi gani sawa serikali aidha raia anavyofaa kuweza kuwa makini katika maisha yake ili maisha yake yaweze kuendelea mbele zaidi. Sawa.
Kwa hiyo kila mmoja tu ni mlinzi. Ukiwa wewe ni mtazamaji aidha mtangazaji, unakuwa uko mlinzi katika kazi yako. Kwa hiyo Irondo imekuja kuchukua mkusanyiko wa mizunguruko ya vitu vingi. Tunataka kuonyesha moja kwa moja, tukienda straight, tumezungumzia kutaka kuonyesha kama serikali aidha utendaji wa kazi wa serikali unapokuwa unafanzika ipasavyo, sawa, na imani kama hawawezi wakalala, ikiwa ni kwa raia aidha kwa serikali. Imezungumzia vitu vingi upande wa maisha ya watu, mizunguruko ya jamii, na imegusia na vitu vingi vya kuzungumzia watoto kuibiwa. Ndo base kubwa sana. Kwa hiyo katika nchi mbalimbali tunapenda kusikia watoto wanaibiwa, watoto wanapotea. Wanapotea kivipi? Katika utaratibu gani watoto wanapotea? Katika hii movie tumeonyesha jinsi gani watoto wanavyopotea, wanaibwa katika nchi, wanakwenda kuuzishwa nje, wanafanyisha bidhaa zingine tofauti na zenyewe hazikubali na sheria za serikali. Kwa hiyo na tukaonyesha jinsi gani serikali imepambana kuweza kumaliza hivyo vitu. Sawa. Na ndio maana tukaweza kupatia jina la Irondo, sababu serikali ilikuwa macho kwa kazi yake ambayo ilikuwa inafanya. Hari film ushaka gukinwa n'abantu bari hamwe bagomba kubigira business, bagina kuya profession kugira ngo iyo film izobinzirize akanoti. Nkuko biboneka ko atavyo gufisina ahandi iriko bimeze aho amarerese amaze gutera imbere. Mugabo hari n'izindi film usanga zikinwa ari komande yishira hamwe canke institution kanaka fulani au mutubaka nasema mimi natoa milioni zangu 200 toweni filamu hii. Shaka kumenya Irondo ni cyumviro cy'umugwi, ni association y'abantu bo bagiye hamwe canke umugwi w'abantu bagiye hamwe kugira bakore iyo reresi canke ni filme iri komande hari abantu bayisavye. Niba ari association na muri mu nzira naho gushaka yuko ibateza imbere, donc iba business, muteguye gute kugira ngo ino filme yinzize inoti mugihe tubona ku rugo rw'i Burundi aho ngeza amaso yanje n'ubumenyi bwanje umengo biragoye gukamisha inoti ireresi. Merci. Na msanii ana vipaji vya kufikiria na kutunga. Kwa hiyo naweza kusema hii jina la Irondo sio mtu katuambia tufanye hii movie Irondo. Ni msanii kafikiria, katunga, kwa sababu vitu ambavyo venye msanii anafanza vingi vinakuwa ni venyewe vipo. Kwa hiyo ni movie ambayo yenye tulifikiria wenyewe kufanza, na tukaona vyema tui-act na tui-launch, kwa sababu end of the day ni kutafuta pesa. Movie ikishakwisha, tunajua kama hapa katika nchi yetu bado sanaa ya movie ingaliki down sana. Kutokana na kisi sanaa ya movie ingaliki down, na kama sisi tumeandaa hii event ni kwa sababu tuweze kuitangaza sanaa ya nchini kwetu na tuweze kupambana, maana kila mtu anaanziaga ni chini, hauwezi kuanzia juu. Ndio maana tunaona vyema kusema tuanzie chini, ni bora tuandae movie ambayo ya Burundi ambayo wenyewe itakuwa ipo na mkusanyiko wa maisha ya jamii ya Kiburundi, sababu tuweze kuilaunch na iwafikie jamii na iwafikie watu wote ambao wenyewe watakuwa wamependa kuona movie, aidha wafanzi wa Buja movie. My name is Thierry, natumikia Radio Columbia FM kama mtangazaji. Swali langu linahusu uigizaji pamoja na uundaji. Kwa sababu tukisema kuundaji tunataka tujue producer, tunataka tujue director. Kwa sababu naona kama producer pale ni Wise Pro, kama yupo hapa tunaweza tukamuuliza swala za kuhusu uundaji. Tunaona waigizaji tena mmejipresent na ni vizuri, lakini tulikuwa tuko na haswa tujue kazi zilizoandaliwa kwa lugha gani, kwa sababu hatujaona trailer, hatujaona yani hata kanusu ka filamu hii. Si kama watangazaji inatubidi tupate news za haswa vizuri ili tupate kupeleka kwenye radio zetu na tujulikanishe na tupate kupana news iliyo sasa kitu chenye kinaeleweka. Lakini waigizaji wanajibu maswala zingine zenye huwa
hatujui. Labda nyie katika waigizaji mko ndani, watu wenye waliandaa, mnaweza mkatupatia nuru kwa hicho. Cha kwanza. Cha pili, waliwauliza kuhusu kama ni filamu inaingiza business. Kama sio business, sasa inakuwa ni filamu ya kifamilia, itaona watu wote. Mlituambia wanaongelea ndani mambo ya kidnapping. Je, ni story inaongelea kidnapping kuhusu watoto wa wapi, mjini, milimani? Ni kitu ambacho mnaona kinafanywa kwa nchi yetu, au ni kitu ambayo kinaongelea Afrika, kinaongelewa tu kigeneral? Ni kwanza, swali la kwanza ni kona zote za Afrika, kwa sababu tukiangalia hapa nyuma palitokea gumzo la watoto kuibiwa na kunyakuliwa. Kwa hiyo unapoandaa movie, hiyo ni message, yule mtu ambaye atakayeiona aelimike. Sawa. Na ataelimika vipi? Anaelimika kutokana na zile njia ambazo wenyewe utapitisha katika movie, sawa, ili hawezi kuziona kama mimi, kumbe kama mimi siko makini hivi, naweza nikamlosi mtoto wangu kwa muda wote. Aidha naweza nikalosi maisha yangu kwa muda wote. Aidha naweza nikapoteza kazi yangu kwa muda wote. Kumbe tumuonesha, sawa, jinsi gani ya kuweza kujikinga na kujikwamua katika huyo mzunguko endapo hicho kitu kinapotokea. Nilikuwa niliulizia pia kuhusu sijui kama unaweza tuambia mtu mwenye ameiandaa, yani realizateur. Wise Pro. Sawa. Swali la pili nilikuwa nataka niulizie kuhusu mavazi nayo. Kwa sababu naona jinsi mnavaa, lakini nikiangalia kwenye badge kule, yani kitu nyuma yenu kinaonyesha tu watu wanavaa mavazi kawaida, labda ndio mliigiza pamoja mavazi haya. Lakini hapa mbele mnatuonesha huwa mavazi haya. Kama mavazi haya yanakuja kuonesha sura ya mila za Burundi au mila za Rwanda au mila gani? Mtupatie huwa tafsiri, kwa sababu sisi ni watangazaji na tunataka tujue ubunifu. Hapo ni cha kwanza, yani tafsiri kwanza ya mavazi mnayoyavaa hapa. Cha pili, kama mavazi haya yana tafsiri fulani, na mnatuambia pia nani aka present hii, nani akaunda, na anataka kuelezea nini, kama ni kwa mila au kwa news yoyote hii. Urakoze ku kibazo ciza cyane, nishimye no gucanda cishura mu Kirundi. Uravye amafilme menshi canke amareresi akinwa n'abarundi cyane cyane, uravye usanga bafite ibintu by'ikizungu cyane. Mugabo twebwe n'urukundo dufise ku gihugu cacu, urukundo dufise ku Burundi bwacu n'abasogokuruza bacu uko bambara, niyo mpamvu ubona twebwe twahisemo kwambara uwo mwambaro. Kandi abasogokuruza barayamaze, nibo baciye umugani mu Kirundi bavuga yuko wakimuhana kazi imvura ihise. No kuvuga rero twebwe nk'abarundi twahisemo kwerekana yuko imigenzo y'ikirundi canke uko basogokuruza bacu bambara yuko ari vyiza kandi ari kutegeza kubigendera. Ariko akosa karanga ko Burundi n'akaranga ko mu Rwanda sinzi ico mwashatse kwerekana rero. Nibaza yuko mwihenze cyane gose, kuko muravye kuvyo twambaye murabona ko nibendera ry'igihugu cacu. Niyo mpamvu twerekanye neza yuko uraba ku muntu umwe gusa, uritegereza ukaraba kuri bose uko baba bambaye, hariko ibendera ry'igihugu cacu, twerekana yuko nivyo nagomba kugira akaranga ko mu Rwanda. Nivyo ngomba kwerekana. Yego, mwumvise yuko mu vyo yavuze yasobanuye mu rurimi rw'igiswahili, yavuze neza yuko ibi bintu bikora cyane gose ku bihugu cyane cyane bya Afrika. Abanyafrika bivanye n'ukuntu usanga kenshi bitwaza ko abanyafrika bakenye, canke ugasanga barafise ukuntu bashobora gukora ibyo urudandazwa rubi bwo kugerageza gutwara abana cyangwa gutwara abandi bantu hanze, birakora ku banyafrika batari bake. Niyo mpamvu rero uwo ubona yambaye muri ukuntu umuntu twambaye ni yanyishu yatanga kare, yavuze ati birakora ku mpande zose zo mu bihugu byo muri Afrika. Nanjye nitwa Kifoto Jean Patrick, musabiriza ibirimba. Je kumbure sinzi ibibazo byinshi, ariko kumbure kwari nko kunganira kugira tubandanye tuzamuka na twese tujana duhuza ivyumviro. Nako ndavugana n'umwe mu bakorege ingana mbira ati tubeshi, ikitwa mwatubeshe nuko tuko tuvuga filme twebwe nk'abanyesha makuru tutazi
tutabonye ntituzi ingene bimeze kumbe turashobora gufata tubata ko amakosa kandi mwakoze neza canke mukabuta ko amakosa twebwe ku bibazo byacu birebire birenze kandi twari kubaza bike bishoboka ariko nimvira ko filme twari kuyiraba tukayiraba hano tukabaza ibyo tumaze kubona nkaje ndi umurealisateur sinshobora kuza kuvuga filme ntayiravye sinshobora kumenya ngo umuacteur bamushize mu kibanza cyo kandi je ntabibonye bishoboka akarorero ndashobora kuba ndiko ndavuga yuko bakoresheje mu byo kugura abana cyangwa kujya kugurisha abana abo bana nkasangana abantu bakuze kugira ngo utware nuko uba nawe wemeye cyangwa bakoze mu bundi buryo umva birumvikana rero ku giti kiwanje nta bishaka kubaza ariko muze kutukundira nitwashikana muri rya sare muze kuduha kandi kanya tumaze kwiraba tubaze ibyo tubona nk'ubu nyumva nko guhenda na gatuye basaba interview niko davyumva kuko nk'ubu tubiga kubaza tuba muri binyenyene ni binyenyene ariko hari anye ni hari nyinshi murakoze ivyo muvuze n'ivyo kuba muri ko murabaza ibibazo ivyo babasigurira byose uguma musanga tuguma tugaruka kuri bya bindi kubera yuko ntaco murabona kirenze kuri ya fish nibaza yuko rero hamwe mu dukundira murabarundi turabarundi sinoja muri byinshi twosaba ko mwodufasha tugashikaho iyo reresi igomba yerekanirwe hanyuma mukaza kutubaza ibikurikira ko mu nyuma kumbure nyimba twihenze tutihenze mutubaza ku byo mwabonye murakoze hanyuma irondo yakibasiguriye neza arababwira yuko ari filme ikoze mu bintu byinshi irimwo ko abantu abanyagihugu abafise abana ubacungera neza irimwo ivyuko umutekano ivy'ubutungane uko bikora kuri abo bantu baba bagize ibyo bintu harimo ibyo badandaje b'urumogi harimo n'ibintu byinshi ahubwo numva byiza twogenda tukaraba irondo tukaraba irondo niki ama tukaza kwishura twese twayibonye murakoze nibaza yuko mwakoze cyane kuduha umuco w'iyo rondo bizere mugabo ni rondo ijoro kurara kwira eraheze neza rero tukaba tubashimisha reka dushike hariya turahize mwakoze ama bae wawundi ngo tuzobajija kubyo twabonye yego umugabo hariho abagenzi banje bamenyesha makuru bati bagira je kuri ibindi bikorwa ariko abaza gushaka kumbure bamenyesha makuru baza kuguma ngaha amabandi uva ku samunani wakurungisa ati kujyana n'ingoza na raporo muravyumva ariko twizere yuko abaza kugenda mu bisinyal abasigara ngaha tubisinyal byo byiza cyane hanyuma kandi turabasabira ibiganiro bibereye ngaha kumbure bamwe bamwe tubona mu masitidio muze mu masitidio muturamutse muze gusigurira nk'ivyo nyene mwibwiye abantu 4-5 bitwe ariko abene igihugu bose bavyumve baca ku maradiyo atandukanye bakoranije ngaha siko nibaze yuko tuzaza gusaba kumbure Yvette abasabira ibiganiro aho vyaciye uko yadutumiye asubira cyaho nyine n'inzira nziza gucamo kabiri ivyo biganiro biboneke rero tubashimiye cyane turashimira bagenzi bacu bamenyesha makuru bashoboye kugira umutima wo kwihangana isaha 7:30 gushika isaha umutima muri awamana imana ibahezagire.